sikhumbule kuphakameni noThabo Sambothi. Masibingelele sithi mina ngeSabatha mayibenhle kwabangcwele uThabo kaSambothi. Mfundisi JS Mhlongo. Sekuphinde kwasa futhi olingaliye kuyiSabatha elingcwele. Usuke salinikezwe uJehova ukuthi ke ngalo siyakumdumisa ngalo. Ngibingelele mfundisi wenkosi. Asibingelele ngokuhloniphekile sithi mina ngeSabatha mayibenhle kwabangcwele. Amen. Mfundisi sesi umdala usephinde wasigcina njengoba sasicelile sathi umdala mayivuma siyophinde sihlangane futhi ngeSabatha elilandelayo. Lifikile ke lelo Sabatha sathi lizolandela. Malifika iSabatha linento zalo ke eziningi. Lithi lingakaqali nje suke seyiqalile ubone ukuthi hey sekuyiSabatha ke ngempela. Kube khona nento ezinyakazisanayo nje ubone ukuthi hey la lilwa nokuthi nje kushaya isikhathi salo ungakalungisi. Ubamba uyeka ukuphazanyiswa umuntu nje. Hawu nanga umuntu efika ngalesikhathi ngithi ngisageza. Hayi umuntu akubambezela uthi hawu ingakho ngeke ngithi mina hayi ukuthi noma sekukhala incingo mase sekwashaya o5 angisafuni umuntu angisafuni incingo angisafuni umuntu ongimemezayo ngiyoze ngiqede yonke into engiyenzayo. Hayi ke mhlambe ke sengampintsha ke mayiqhamuka ke emva kwalokho ngoba uye nje lo vela kubambezela ubone ukuthi kukhona into elwayo lelo ucingo lolu ozothi ayi othi ngisale sengikubamba kuvele likubambezele hey kuhamba ubone ukuthi hayibo nanku umuntu sikhuluma kuphela u20 minutes kuyiSabatha. Yebo. Kanti isikhathi suwe sesishayile uthi hawu nanga umuntu avela amesango nje amemeza uyithethi hayi mhlawumbe uyadlula kanti uzokubambezela. Mfundisi sonyakeni weSabatha sishilo sathi unyaka wonke sisonyakeni weSabatha 1922 2022 100 years. Yebo siqeda iminyaka eyikhulu namhlanje hayi laqala. La ngoba laqala kanye nokwakhiwa komhlaba. Yes. Kodwa sithi thina 100 years uShembe mebuya kuthiwa akazosibuyisela kuye ubaba wethu umdali wezulu nomhlaba. Kusho ukuthi ke mezo osibuyisela wake wathi kuyeka nje wathi eke bengene lala babedukele khona ke benze nje. Kodwa kuthe ngo1922 ngoJanuary wayesethi uNkulunkulu hayi khona njengoba ngithe uzobabuyisela kimi. Akubabuyisele nasemthethweni yami ke kakhulu umthetho omkhulu kuna yonke wokuphumula nje lapho khona kucishwa ngisizoko. Hayi mfundisi siyabonga. ngeSabatha elidlule sikhulumile sakhuluma saqeda saposta safaka kusikhumbule kuphakameni epagini lika YouTube uzafaka epagini lika Facebook sikhumbule kuphakameni just ukukhumbuza abalaleli ukuthi sine page lika Facebook sine page lika YouTube sikhumbule ekuphakameni. Sizophinda futhi sicele abalaleli bathathe inamba esitholakala kuzona ngisabheka inetwork sibuye sihlushwe inetwork la ukuthi yadonsa yini inambeni esitholakala kuzona ukuze bakwazi ukusithinta. Ungasithinta ngo WhatsApp le number ethi 076 054 3833 076 054 3833. Inamba ke ka WhatsApp ozoyisebenzisa leyo mawusithinta la e-studio bese kuthi inamba yocingo uma uzosithinta ngeincingo mase sivula incingo ithi 031 510 9709 031 510 9709. Mfundisi ngeSabatha edlule ke sikhulumile ngoShembe sakhuluma ngomhlaba ukuthi uShembe wayifikile wayengezile nje ukuzovula isonto njengamasonto khona imishini kwakhona zazikhona izinkonzo ukhona konke uthi umfo kaNkabinde ngoba khona insizwa eya umprofeti
before kufika ubaba omkhulu yayizolungisa indlela zakhe Yebo. njengoba sizwe kuthiwa kwakhona uJohani wayezomemezela ngokuza kaKristu noShembe khona abamemezele engakafiki uNkabinde wake wacasha kuqala enqaba khona isikhathi la esebalekile wabona kusuka intaba isuka nezihlahla idilika kodwa uyambona ke lo mcashelayo ungacashaphi ngoba imvamisa umuntu mayefuna ukucasha ungena etatini uthi uyambona ukuthi kwazi ukudiliza indaba uzwile ukuthiweni ngayo kuthiwe kuza ilanga eliyokhanya kuza okhanyisa kubonakale ngisho uthola i-night phansi kuyisebusuku kusho njalo uNkabinde kuthiwa kwathi abelungu sebembambile bambopha uNkabinde ngoba uNkabinde abelungu bathi uyahlanya ngoba uthi uNkabinde cha uzokuthi khona abelungu baze lo muntu eseloko elandelwa abantu ehamba eshumayela uzandile Nkabinde hayi ake simbambe ngoba phela kwakunabafundisi abasemthethweni sekhona umuntu olandelwa abantu futhi akashumayeli ngokuza kaKristu cha ushumayela ngokuza komuntu ozayo oza nokukhanya lokho kushoyo umfundisi ambamba belungu bemhlatha phansi bathi abelungu hayi wendoda uhamba ushumayela ngokukhanya ukukhanya kunokho ushumayela ngakho ngoba ithina safika nokukhanya la uthi uNkabinde akho ukukhanya nafika nakho bathi hayi safika thina sakhe izikole izona esasiletha ukukhanya ngazo wathi uNkabinde abumnyama bonke lobo bathi sakhe ibhedlela thina naningena ibhedlela senakhela ibhedlela wathi uNkabinde yonke le nto ubumnyama loza uyena oza nokukhanya nina neza yonke lento enikhuluma ngayo nina ubumnyama lobo nanizosifaka ebumnyameni hawu so uShembeke weza nokukhanya ezweni ikhona lokho esikhulumayo kulezi insuku lokhu kukhanya ukuthi kukhanya kuni lokhu uShembeke afika nakhe ezweni kodwa ke ngeke sikukhulume ngelanga konke ukukhanya uShembe afika nakhe ezweni sizoloku sikuhlephula nje kancane soze sikuqede njengoba namhlanje ngathi soke sithi ukungena sigcile eSabatheni kodwa singakangeni sigcile eSabatheni ngithe lapha ngeke ngabona ku YouTube ithenye insizwa hawu kodwa mfoka Sambuthu kwathi umfundisi kuvuleka amakhabethe wamvala mina hayi phela izinto sisetshenzwa ngesikhathi sibala isikhathi la uma ngase kuyakelwe kuphume noma yini ngeke sikuqede vele kuningi kakhulu angithi mokuthiwa kunesikhathi sokuvuleka amakhabethe makusenkonzweni kufuna uvuleka yekwe kodwa uma sisendaweni enjengale ngoba la asikho enkonzweni la sisendaweni lapho sizama ukuphenya manje akufunakali uthi usaphenye la utshale khona umbila bese kuqhamuka ubhontshisi ungakayiqedi ukuthi umbila wona utshalwa kanjani kufanele ukhuzwe ngoba asikakafiki lapho asikho enkonzweni sisendaweni nje lapho sizama khona ukuveza noma ukuveza esikucoshile okuyiqiniso ngoba sikucoshe kubantu abadala sakubhekisisa ukuthi kuyiqiniso wenza ngoba nangu sokuthola kubantu abadala kuyiqiniso kuba inhlanhla ukukhula ngaphansi kwabantu abadala abayihambile le ndlela ngoba sithole kanzima kuye kwathi kuyisikhumbuzo sasentabankulu ngase ngimonto iyahlupha lento yokungalenzi ucwaningo kwasuka umuntu eshumayela kwakuyona umashi uthi wathi mengena ubaba mkhulu komuzi wayesehlabela uthi inkosi yethu simakade ngathi mnawu wathi inkosi yethu simakade ngoba inkosi yethu simakade sihlabelela sokugcina esikanjwe inkosi ilanga abantu abafike abasanda kufika eNazarethini mebezwa ukuthi ubaba mkhulu wakwahlabelela inkosi yethu simakade bazoyishumayela lento bagcine bebeyixoxa phambi kwabantu abangewona amaNazaretha abenza iresearch bese bethi ngoba lesihlabelelo kusho ukuthi konke okukhulunywa kuleli bandla kwamanga kwamanga kanti mfana masikhuluma
ubheke kuqala into oyikhulumayo ngoba asikwazi ukushumayela into engeyiyo. Sesinomkhuba okushumayela ngemizwa. Cha, asebenzisa ingqondo. Ayisebenzisa imizwa la sebenzisa izinto njengoba zinjalo. Abantu sebegcine bethi esikhathele inganekwane zakashembe. Ilokhuza ke mfundisi sithintile izinto eziningi. Sakhuluma ngomhlaba ake qale mina la ngoba sesithi recap ngoba ngikhunjuzwa njalo intensizwa le esuke yathi kuvuleka amakhabethe bese izinto sizoze ngempela sijombe izinto ezibalekile umuntu ezimshiya kanti akufanele umuntu simshiye engazi ukuthi hawu labantu bafike bathinta into base beyadlula kuyona manje babethini ngalela langa kodwa angibancenge la mntaka Sambuthi angibancenge ukuthi uma kukhona okusalile umuntu wakuzwa kahle siyayishina baningi abafonayo futhi musufona mina ngunika ngisho 2 hours ngikhuluma ngayo into bese kuthi khona izinto la ezakamoya ezingeke sikwazi ukungena kuzona sichaze ngiyakhumbula ngeyilanga kufike omunye uprofessor Umugi mehambe enze research senza ama interviews khona izinto wena embuzo u33 ayifuna ukuyibuza kodwa uthi angifuni ukubuza nina ngoba nina aninawo umoya umuntu ozungezwe umoya yilo ohlele esihlalweni anoba izwa kahle nabantu ngoba kufuna siyihlukanise lento khona uNkulunkulu bese kuba khona abantu abanikwe ubuNkulunkulu abanikwe abangewona uNkulunkulu kodwa banikwe ubuNkulunkulu umuntu ubuNkulunkulu usuke wenza izinto ezinkulu kusho ukuthi lapho unikwe kodwa uyena uNkulunkulu unikwe ubuNkulunkulu wenza into ezinkulu bese yazi yankulu into enzo umuntu bese kuthiwa unikwe ubuNkulunkulu ithi ke ngakhonto ejazi sihlushwa abantu bayashembe basukela umuntu bethu uNkulunkulu umuntu ezokufa khona incwadi ngithi ka Isaiah 41 seshimbelo Isaiah 41 bongeno 82 ethi nina ningoNkulunkulu kodwa niyokufa njengabantu akasho ukuthi baho Jehova uthi banikwe uNkulunkulu bazokwenza izinto ezinkulu usho njalo noJesu lapha kuJohane ngithi 10:30 befuna ukumkhanda ngamandla uthi ndifuna ukumkhandela ukuthi ngithi ngiyindodana mina kanti akulotshiwe yini ukuthi nina ningoNkulunkulu hayi injalo mfundisi sisakhuluma ke la ngifuna ukudlula nje kuleyo umhlaba ngoba ngathi intana nomfundisi uWilcox ngathi kunomfundisi la owaye ngakuthina njengo Kholenzo ubaba mkhulu uShembe prophet uIsaiah Shembe kunamandiya nabelungu wayesebenza nazo zonke izizwe ezayikwazi ukuthi zimlekelele ezintweni ezithile thina singakafiki kuzona ngiyakhumbula sizofaka osanta bethu ngelilanga bachaze ngoba naleli verse leli esemthandazweni weSabatha elithi waphendula ubugqili babo baba ubukhosi uyalichaza lapho ubaba uCebekhulu ukuthi la afika kanjani lelo verse nokuthi kwakwenze njani echaza ukuthi ubaba mkhulu ephuma kobhabhadisa olwandle ngithi kwasekusemsizini ngizothola kodwa kulabo santa bethu esike sikhulume ngayo kodwa ngithi ubaba Cebekhulu mangaNcebekhulu babzuma umshumayeli waseHlomane ethi wathi esehleli nabantu useyakhuluma ukuthi ubaba mkhulu kukhona laba abafana nani ngebala kodwa abanezinwele ezinde njengeshoba lehashi bona balandwa phesheya ukuthi bazoba yigcila kulelizwe kodwa bayokhululeka kuqala kunani uNkulunkulu uyophendula ubugcila babo bobe ubukhosi anojwayela ukuthi nisondele eduze kwabo ngoba bona bothi mase bekhululekile kuningi abayokwazi nina ningakakwazi bayokwazi ukuthi banilekelele nithatha ulwazi kubona so naye kuShembeke wayethi mayekhuluma izinto ezinjengalezi naye
uqobo lwakhe bakhona ke ayisebenzisana nabo amandiya abelungu abanye bemthengela imhlaba ngoba babengafuna abanye ukumdayisela imhlaba bebona lo muntu lokuthi hayi lo muntu lokethenga imhlaba wenzani so bengafuni ukumdayisela imhlaba bese thumela abelungu laba babangani bakhe bahambe bafike bayithenge ngegama labo bese beyidlulisela kuyena so into njengalokho ke ukuhlakanipha uShembe ayenakho nokwazi ukusebenzisana nenhlanga ezihlukahlukene nabantu abahlukahlukene ekutheni sikwazi ukuthi sikhululeke ngoba ilapha indaba uShembe ayizele ekuthini ukuthi sikhululeke ngokwenyama sikhululeke ngokomoya lana ke masikhuluma ngomfundisi uWilcox wenza isimanga lomlungu ngizodlula nje endabeni yakhe ngayivula ngayivala ngoba ngiphethe ezihlazi eziphethe incwadi la e-studio kunencwadi la ethi Pastor and Politician incwadi le eumlando kaMfundisi uJL Dube uMafukuzela lapha encwadini kaMafukuzela siyayithola indaba kaWilcox uWilcox owayehlanganisa abantu nangu Wilcox ngizoyifunda nje nangesingisi kuqala page 51 walencwadi ithi in 1909 Wilcox was back in South Africa and probably he had Dube's complaints founded the Zulu Industrial Improvement Company ZIIC, the first shareholding company in South Africa between whites and 300 blacks aimed at empowering Christian blacks and amakholwa economically. uWilcox uma ebuya phesheya wayekade ehambe noMafukuzela wahamba uWilcox wathi kuya kubo phesheya yilo umlungu lo wayela la hleli khona ngoba sihleli la sihleli khona sihleli eNanda Mission kwesikama sodwedwe kama kuthiwa kwesikama sodwedwe la eseminary uMiss Edwards ke loyo owayephethe iNanda Seminary abantu babembiza ngomasodwedwe uWilcox wayengumfundisi ke la eUCC so wathi mayithi uyaphesheya wasethi uMafukuzela cha ngicela ukuhamba nawe hayi ke uWilcox wakhuluma ke nabazali bakhe kwabo wathi cha mawunemali yokugibela singahamba sephesheya wasehamba uMafukuzela wahamba na so mayibuya ke ngo1909 useyafika abantu no indaba kunenkinga yomhlaba uthi ke uya ke lofika nale idea le uthi uWilcox lalelani simzwile umshumayela uZuma ngeSabatha edlule ethi ubabamkhulu wakhuluma lento eClermont efika nomlungu ubabamkhulu kulomhlangano ethi ningathuke ningibona ngihamba nomlungu asazi noma kwakuyena lo Wilcox noma kwakuwomunye umlungu kodwa into edala ukuthi ngithinta indaba kaWilcox ngoba ngike ngisole mhlambe wayehamba noWilcox ngoba uWilcox uyena owenza lenkampani le ekuthiwa iZulu Industrial Improvement Company inhlangano eyayakhelwe ukuthuthukisa impilo zabantu abamaZulu ngokwemfundo ngokuthi bathenga imhlaba uthi uWilcox lalelani niyabona manje sathi lena nisazolibala idlulile lento sekuyimpi yengqondo le isefuna ukuliwa ngengqondo kunokuthi liwe ngezikhali malona ithi ngizoloku nidumela izikhali nilwa nabelungu kusho umlungu njalo uma malona ithi nidumela izikhali nilwa nabelungu ngayansalunga ngizoloku ngigida ndawonye yabona ke manje sekufanele nisebenzise imiqondo lempiliwe ngengqondo asakheni le holdings company waseyakho Wilcox le holdings company usethilalelani nina hlanganisana imali hambani yathi namakhosi ninatshelani namakhosi ahambe kubantu ahambe ehlanganisa imali aqoqe imali kubantu sihambeni silithenga izwe once izwe laphathwa ngamatayitela ngeke besakwazi ukuthatha laba bakithi so izwe ke alilokhuze alithengwe liphathwe ngamatayitela nizobe seniba right ke ngomhlaba bonke baphaphama thina sonilekelela ingakho lento ithi lento it was a South African shareholding company in South Africa between whites and 300 blacks abantu abamnyama babe 300 abelungu ngiyacabanga ukuthi babe bancane kakhulu kuleyo holding company so iemya enkulu kwakukuthenga imhlaba ibuyisele kubantu ushambeke excuse me
wayehamba ke eshumayela lelo vangeli ke njengoba uShembe wafika waye emakhosini uyafika emakhosini athi amakhosi sowuthenga kanjani umhlaba wethu abayi understand lento ukuthi hey indaba yekhali manje it's over ayisasebenzi indaba yekhali kusebenza indaba yokuthi manje asithengeni umhlaba wakwenza ke yena ke sekwenza yedwa ke lokho esethole amaNazaretha ake kuhlanganiswa imali ehambe ethenga amaplaza yilabo elungu bambona khona bathi hey akulona isonto leli lo muntu uthi isonto akulona babeqinisile ngihlale ngibatshela abantu ngithi mina abelungu babona into abanye abantu ababengayiboni kwangelona isonto leli uShembe ilakhile vele uShembe kwakuwe njengoba lithi ilanga nathi isonto phezulu manila nisemnyangweni wezulu yebo nisemnyangweni wezulu manila so kwakuzokhulula inyama kukhuleka umphefumulo womuntu intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini masibuse emhlabeni sibuse ezulwini hayi lento ukuthi kwakukhona njengale ntshumayelo yamaKristu ethi kulungile ukuthi kuhlupheke inyama siyobusa phambili hayi uShembe wayengafuni ukuthi sihlupheke siswele akulona ibandla lokujabula leli siyikhulumile lento mfundisi abantu bangayithathi kabi bese bephendukezela into esiyishoyo njengoba ushilo ukuthi umuntu ongezwe kahle akafoni akulona ibandla lokujabula lobumnandi lifana nobusulumani ngeke kuwabona hambe dansa enza yonke into waswele kodwa futhi awalona ibandla lobumnandi ngeke kwathole emdansweni ngeke kwathole ehamba zonke lezi zinto nje la kugcwala thina la uzosithola khona njengoba kuyi weekend uzosithola etshwaleni uzosithola emabholeni uzosithola sihambe shaya endlamini uzosithola nje ezintweni engathuthukisi isizwe engathuthukisi nathi eyithuthukisa ezinye izizwe ngoba lezi zinto esuke seyogcwala kuzona zifaka umnotho kulezi ezinye izizwe kunokuthi ifaka umnotho kuthina ithuthukise thina uma njengamanje nje semcimbini uzofika emcimbini kuthengwe inkomo ithengwe ephi ithengwe lapha endiyeni noma ithengwe ebhunini kwakwe kodwa manje ithengwe ebhunini imbuzi ehlatshiwe kulomcimbi ithengwe ebhunini ithengwe endiyeni uma ithengwe endiyeni nendiya li-odwe ebhunini imali yalapha ya ayikho into ezakuthini utshwala obuzobe buphuzwe kulomcimbi umnotho yapi uyakulaba kwabe konke esikwenzayo sisuke sithatha umnotho suyisa kwezinye izizwe akukho esikwenzayo ukufaka umnotho la kuthina yila kuvela khona ke lento enjenga oZulu improvement oZulu industrial improvement company uyayizwa lento industrial kwakufanele sakhe imboni zethu uthi nina amaZulu kade yaqala lento ungayibona sisiloku izokhulunywa namanje thina ukuthi siyakhuluma ngo-1909 yayisikhona into ethi abantu abakhe into zabo umafukuzela ke lo owakuhlanga wakwenza lokho wakha iZulu Industrial School wayibiza wathi uhlanga yayibhalwe kanjalo kuqalela uhlanga lapha udonga lalibhalwe uhlanga institute lalibhalwe kanjalo uhlanga lapha angazi manje so kwakungafundwa nje indaba yesikole ukuthi kwakufunda ukulinywa kufunda ocarpentry mawunamakhono ukufunda music abaculi abaphuma lapho ohlanga kwakunezinto eziningi ezenziwayo so mhlawumbe mntakaSamboni ungayiqedi konke esingena kumina efikayo yeah akuvule kodwa amakhabethe hayi isihamba nayo into efika kumina khona abantu athi uyabona sihleli phi thina sihleli eDurban North sineyimali siyabusa akukona ukubusa lokho akukona ukubusa lokho uNkulunkulu umedala umuntu wamnika umhlaba wayesemnika inhlabathi wayesemnika ingqondo wayesemnika igeja wayesemnika imbewu wayesethi akulinye manje na ke akuyilalele lento yes isililo lesi ukuba seDurban North ukuba seGlenesh uyakhala ngoba lapho khona kuthiwa amabhondi akwazi ukwazi ukhokha uze ufe mulahlekelwe uthi uhleli kahle mudla ukudla ushaya uvalo akulalele le ndaba ukuthi isililo lesi isililo ukuhlala lapha nayi indaba lapha kwisililo 5 khumbula Jehova esehlelwe yikho bheka ubone ihlazo lethu ihlazo leli ukuthi ezweni lami amanzi sengiwaphuza ngemali nakho ifa lethu seliphendule seliphendulelwe abafokazi nezindlu zethu kwabezizwe
siyizintandane asinababa omame banjengabafelokazi omame banjengabafelokazi ngoba baba bahambile basegoli bayosebenza bashiya umhlaba bashiya inkomo zabo lokho ayithe uShembe lima ulinde nanku umbuso la ukhona eke siqhube nayo amanzi ethu sesiwaphuza ngemali izinkuni zethu ziza ngentengo abasixoshayo basezintanyeni zethu sikhathele asinakuphumula sinike isandla sethu kulo iGibhithe nakulo iAshuriya ukuba sisuthe isinkwa sisebenzela isinkwa konke manje nake abantu kufuna bazi uma kuthiwa singadingi singasweli thina abantu bakho uma uphuma ushiya umuzi wakho noma ukuthi uhola malini kodwa kukudinga ukushiya ingane ziyintandane uhambe uyosebenza ngoba uNkulunkulu usinika umhlaba ukuba silime silinde kodwa ngenxa yokuphuma ezalulweni kaJehova namhlanje sokufuna ufunde mande ubuse uboshiwe lapho akukho ukubusa mfundisi nalapho ngoba uphila ngesitifiketi labantu abaphila kanjalo khona abaphumile emzini makufika lento ekuthiwa lockdown akanamhlaba azakwazi ukukhokhela zonke lezi zinto sikhathi sekufika sekuthiwa umsebenzi uphelile imali khona ebank ngoba ikhona imali ebank ukube ube kule ndawo esibusiso ubezongena ensimini akhe isikhwebu ubezongena ensimini acosha ubhontshisi ubezongena ensimini amba amadumbe kodwa ngoba uboshiwe ulambe nemali yakhe ngoba kuyona yakhe eyabacindezela abamcindezele mokukhulunywa ukuthi singadingi singasweli thina abantu kushiwo ngoba uthe mawuqeda umthandazo wathabatha igeja walima walinda sesikhohliwe umthandazo wokuvuka njalo ngisengenzela ukuthi umuntu olalele angathi siyakhuluma lento ibhalo uShembe phansi ethi singadingi singesweli thina abantu bakhe ukubhale phansi lokho uShembe ehlabelelweni ngoba umkhululi sisho njalo sihlabe sithi ufikile umkhululi wayezosikhulula uyabona mntakaSambothi esihlabeleni sikaShembe Thixo mkhululi khulula umoya wami ngakhe phakathi kwezizwe ezonda umoya wami weyiso wamakholwa khulula umoya wami unumber 2 khona into ayikhuluma esemqoka ngaphakathi kwami ngedwa kukhona izitha zami ezilwa nayo yonke imvumelwane yakho weyise wamakholwa namhlanje khona abantu abamaNazaretha iSabatha imvumelwane kaShembe nomuntu ithi ngeSabatha sibe seSabatheni kodwa ngoba sicindezelekile asikho eSabatheni simaphi sisemsebenzini yes uthi uShembe uma usebenze ngeSabatha imali oyisebenze ngeSabatha unganikeli ngayo ngoba imali eneyinyembezi ibeke eceleni namhlanje uzoyibeka kanjani eceleni uswele hey sisenkingeni mfundisi uShembe lezinto wayesibekele yazi ngimlalele kahle umshumayeli uZuma ngoba naye uzuphatheka kabi uthi bengithi ngiyohamba seniphakela izizwe kodwa ngithola ukuthi nina nisathekela kuyathekela yabo lento oyishoyo ngiyathanda ukuthi siyikhulume siyiquote ezincwadini kaShembe naye la encwadini yomngcwabo lento umthandazo wokuvuma izono awubhala ngomhla ka1 July 1929 uma siya ku verse 11 uya kule ncwadi le ekade uyifunda mfundisi yesilini asinazi inkuni namhlanje sithenga ngemali asinamanzi wokuhlamba izandla zethu sihlamba ngenyembezi zomkethu nezamadodakazi ethu abasikhalela ngazo osizini esingena kuba siza ngalutho kulo Nkosi siyavuma Nkosi izono zethu nezamakhosi ethu omkhathi ompande nezinduna zethu abazenza ebusweni bakho babulala abantu babe ngabangcwabe babe bayeka bedliwa inyoni zomkhathi wase wabanikela ezitheni zabo Nkosi siyavuma izono zenkosi umpande ekumemeni kwakhe izizwe zibulale udingane shaya Nkosi uphozise ngokuba silusapho lwakho buyela kithi nathi sizobuyela kuwe manje
uverse 11 nje lo engucaphunayo la iyavela into ethi uke waqala ngayo umfundisi ukuthi sikulenkinga nje ithini esayifaka kuyona ngokuphuma endleleni uNkulunkulu ayisimisele yona uma sesiphumile ke sase singena lento wayeseyafika ke uShembe mayifika uzosibuyisela ke manje ekubeni ke sibuyele sibe abantu bakaNkulunkulu njengoba uthi sibuyele sibe abantwana bakhe njengoba sasidalile singabantwana bakhe kakade iyona ke into ehlangene ngayo leyo uma samaNazaretha azile esontweni ukuzosonta nje kuningi ekhwake esikhulu abantu abasontayo bakhuluma ngesizulu nehoko ukuthi yabona mawungekho kuleli bandla uyisihogweni uma ungakwenza ukuthi umwenza ukuthi uyezulwini la sikhuluma uShembe ukhuluma ngomhlaba nezulu nesihoko nejele kukhona lokho amanye amabandla angakhulumi ngakho athi yijele uShembe athi kukhona ijele eManazaretha nina esenyofakwa kulona uma nonile emhlabeni abakwazi abanye lokho ukuthi indlela bathi bona indlela ezimbili afika uShembe athi intathu masusuka la kukhona izulu isihogo ijele so sifundiswa ngenye indlela kodwa ke siyofika lapho mfundisi ngaphambi kokuthi singene esabathini ngicela mfundisi ngoba kwakwathi ukuvuleka amakhabethe nami bese ngidlula ngoba ngathi ngeSabatha edlule ngasuke ngathinta indaba kaWilcox ngase ngithi kodwa ngenxa yesikhathi ngeke sayikhuluma indaba kaWilcox sothi masibuya kuleli iSabatha bese sithi ukuyithinta indaba kaWilcox ngishawe load shedding njalo abantu mabebona iposter bengayiboni kwi-page inanda 88.4 FM nakwi esikhumbule kuphakameni kodwa mhlambe nje emzuzwini emhlanje izobe isikhona mfundisi mangisakhumbula kahle into kade bakhalisa wakhuluma ngomfana wayishaya ikhwela wahambe ehlabelela ngekhwela bathi umfundisi ngimvale eyikhuluma leyo ndaba cha kwakuvuleka amakhabethe elinye lamakhabethe avuleka lelo umfundisi mhlambe ngase ngiyathembisa ngathi mina cha kokunye umfundisi uzodlula kona ningasalike nilenga bese siqhubeka ngizocela nje ukuthi le yomfana owayehlabelela ngekhwele nilandele nifone bakwethu nifone ngoba uyabona kulesikhathi samanje sigcile kakhulu eSabatheni kodwa lo mfana kuningi okungenziwa la ekhaya emzini kaShembe awuhlabeleli ngekhwele awishintshi isici sokuhlabelela kwala ekhaya ngoba ithi inkosi ilanga ithi ngoba leli akulona isonto ithi kodwa ibandla likaJehova ithi amasonto kuhlangana amadoda enza umthetho la akuhlangananga amadoda izithi akuhlangananga nesinothi angazi ukuthi isinothi yini ithi kodwa kuhlangananga isinothi isinodi lekuhlangana yiyo leyo nto lokuhlangana kwamadoda kuba umkhandlu ithi ke akuhlangananga umkhandlu ukuthi wenze kodwa lemthetho yaqhamuka ezulwini ithi ke alishawa ikhwele mawusubheka nesintu siyasho ukuthi uma usegcekeni alishawe ikhwele isintu nje sizodwa kodwa namhlanje abantu sokuthi esontweni kusenkonzweni baphula umthetho wesintu baphula umthetho kaNkulunkulu uze umfundisi uyashumela kushawa amakhwele kushawa ihlombe kwenziwa yonke into ingoba isonto kodwa la lensizwa yathi yak 23 yahamba ihlabelela ngekhwele yathi bona yayiphonseka emgodini engawazi ukuthi kwenze njani mayisiphaphama kuthiwa wena okudala ulahlekelwe indlela obuhamba ngayo ushintshe isici sokuhlabelela kwasezulwini washaya ikhwele ingilozi eyiqondene nalesihlabelelo zakuduba wawusulahlekelwa indlela yalapho ubuya khona ngakho ke zonke izinto ezenziwa la zinjengoba zinjalo ayishintshwa umuntu yebo ayishintshwa umuntu sengiyengizwe
uzokuthiwa hey usibanibani kahle ngiyakuphinda lokho akahlabelela usibanibani mumbuza ukuthi usahlabelela kona yini ngoba kuhlukene la khona ukuhlabelela kokuthandaza bese kuba khona ukuhlabelela kokubonga bese kuba khona ukuhlabelela kokujabula unqobile njengokuthi waqubula Nkosi okampande samshi yehlobane wimpi lapho kuyabuywa kubuye endaweni la sokunqotshwe khona amakhosazana asuke ebuya sokunqotshiwe umhlaba usubuyile lelo gama ke kufuna uhlabelele libe sahubo lokunqoba bese kuba khona isigeke isigeke ngeke usintshe usihlabelele njengokuthi uyeza umhlaba kuphela isigeke usaya sivumelane nesici sokuba isigeke ngoba lapho nisuke nisinela usimakade walithinta unakani lapho niyaqhenya walithinta unakani usebadedele utshela abantu ukuthi thina sobani uveze ibutho lakho ngeke ushayele ngeke uhlabelele ngekhwele ngeke uhlabelele ngekhwele Musihlabelele ngekhwele ingilozi zokunqoba ingilozi zamandla zizobaleka kuwena ngoba usuyenze yakho lento ayaziwa lento azange futhi uyifundiswa uba uzuyenza nje uyifundiswa uba ingakho ke ngisho ngithi khona sesiyibuka namhlanje uzubona khona into okuthiwa amasonto umuntu useqala engene emsakazweni uzokuthiwa ucula igospel emveni kwaloko kwakhona abalandeli abathanda amaculo akhe uyezokuthi umfundisi usenebala yebo lo muntu ngokucula igospel ebese banabantu abamlalelayo abathandile uNkulunkulu labantu abezile uNkulunkulu beze emculweni wakhe abazoba na umthetho ngakho ke thikuthi la eNazaretheni sesifuna ukwenza njalo sesifuna kube khona nabantu sokhona abalandeli sokuya khona icompetition kuthiwe ubani ocula ngcono usibanibani kwelikabani iculo nomgidi usenze icompetition umgidi lo sengiphinde kwesibili umgidi lo awuyona icompetition umthandazo ithi Nkosi ilanga uma kukhona into oyidingile kakhulu akothi mase kufika isikhathi la usugida khona usuzithu semoyeni bese ukhuluma noNkulunkulu uyicele leyo nto futhi ngiyacabanga ukuthi bayinaka abantu ngiyakhumbula mangisemqhawe ngo 1976 mangifika emqhawe umhlonishwa umphefumulo wakhe uphumule kwakuyena owesinquba imsila umhlonishwa umthimkhulu athi ke mehluphe ezinye insizwa kuthiwa bakhesha umsila uthi ke abakashembe ke bona bazogida phakathi kwabantu siqhamuka kude siqhamuka la kwenziwa khona umbukiso ngaleli bandla laNkulunkulu kuthiwa abakashembe bazogida kuyothi ke kuma isicukuke sizobukela ugida wena khona insizwa ayengisho ude yapi ngoba ingaphatheka kabi nezingane zangeke iphatheke kabi yayehlisa isithunzi yagida abesethi ke umhlonishwa athi lalela akugide ke manje usheshe mase kusuka umoya kaShembe icala bake lelo sokusuka umoya kaShembe akwenzeke lokho kuthi ukuthi nabo bayibabona sokushintshile manje kodwa inkinga bebengayazi ukuthi ngesikhathi sokushintshile kusuka sokukhona umoya khona ithi Inkosi ilanga akothi mase kufike leso sikhathi sokuthi usuze ukuthi ngisho noma ngahlatshwa ibhodlela engilizwe bese uyibika uNkulunkulu ngoba omubi usuke engasekho ngaleso sikhathi ngiyabuza ke ukuthi uma sekuyicompetition sokujaja abantu ukuthi ugida kahle awugidi kahle kuyoba njani ngosuku lokugcina iyona nto ke esikhuluma ngayo kakhulu ukuthi lento kaShembe ayifani nezinye izinto ayihlatshelelwa ngekhwele yebo ayishintshwa isiqi sakhona
ngikhumbuza ngoba silo sithi sinosanta umfundisi uMngomezulu uyaziwa nakho kuthiwa kaMngomezulu la eNzansi owayemfundisi wasePhleni okwayikhuluma lento oyishoyo ukuthi othisha bedlala ngamaNazaretha ngoba kade babedlala ngamaNazaretha njengoba namanje sabathola bedlala ngawo bewashemula bewagundisa bewenza yonke into labo thisha lapha ethi uthi kwakusematiko efunda khona naye kwenziwa lento oyishoyo ukuthi yenziwe emqhawe kodwa uthi la agida khona wagida uthi waze wakhala waphuma amafinyila kwayinqaba ese umfana nje primary lapha ematiki uthi wagida wakhala uthisha ebukisa ngaye uthi wathi esuka lo thisha wangena eoffice wafika wahlala phansi hawu principal uyaphuma hawu aze yobhe kuyafika ufile hlele ehlalweni uvele wangena eoffice wahlala phansi wathula kwathi sekuthiwani ke lapho kwathiwa hayi ubene sifo senhliziyo uvele wamelwa inhliziyo uthisha uhlekise ngamaNazaretha uhlekise ngoShembe njengoba namanje benza nje bathi mase bese inkingeni kodwa futhi bagijime futhi bafuna uShembe bona kade behlekisa ngoShembe izinto ke sibhekana nazo kodwa ke besidlula emakhabetheni imfundisi avule kangeSabatha edlule ihlabelelo leze kunehlabelelo zomgidi kunehlabelelo zokuthandazela kunehlabelelo sokungcwaba zihlukene lezi zinto nakho ke sekuvuleka lawo makha kunehlabelelo zokukhalela izwe ukukhalela izwe ezimthandazo izwe lakithi selifile izwe lakithi lichithekile 21 izwe lakithi lichithekile nemizi yakithi ayisahlali umuntu singabafelokazi nezintandane wenkosi yeSabatha sihlabelelo 21 ngeSabatha manje sikhuluma ngeSabatha phela singabafelokazi nezintandane wenkosi yeSabatha esiqhubeke naso verse 1 lo sihlabelelo 21 ngaphandle kwakho asinamkhululi weThixo kaAdamu woza usikhulule wenkosi yeSabatha ushiyelane Thixo kaAdamu woza usikhulule ngiyeza masinyana ngilibade Thixo kaAdamu woza usikhulule wenkosi yeSabatha ushiyelane thina sonkana sinzalo umuntu wakho Adam noEva owabenza kuqala wenkosi yeSabatha ushiyelane usishiyise izindlu zethu neze lethu singabadingi asinamkhululi ngaphandle kwakho wenkosi yeSabatha ushiyela uthi lapha ku5 usishiyise izindlu zethu singabadingi naba asinamkhululi ngaphandle kwakho wenkosi yeSabatha namhlanje ngike ngathi ukuya ngala njoba bokumashi bese ngalapha ngasemzinto ngabona imizi eminingi ivaliwe kwenile emagcekeni abantu bahleli kamashu bahlele eMlazi bahlele eMawoti bahlele eNanda bashiya imizi balambile abanalutho umubuka nanka amazala nazi zife zilele kodwa uthi mexoxa einganeni zakithi hey ubhatato owukhishwa umkhulu la ezweni lakhe aliphiwa uJehova silishiyile okudala silishiye kunye ukuthi siqale sakhohle ukuthi uNkulunkulu wethu wathini kuthini yebo sasa sikhohliwe inkinga yethu sikhohliwe uNkulunkulu sasa sinaka ukuthi mawuvuka ekseni uthi uNkulunkulu ngicela ungiphe umsebenzi umsebenzi othi akuphe yona akuwona wakho owomuntu ngeke ngayixoxa ngelinye ilanga masivuka sithi uyibusise Nkosi Baba imisebenzi yezandla zethu singadingi singasweli thina abantu bakho manje imisebenzi yezandla siyenzayo siyasebenzela ngezethi izandla kodwa imisebenzi akuyona yethu eyabacindezeli siyasebenzela uthi omunye umlungu ngiyayiphinda ngikhuluma ngomthandazo esiwunika abacindezeli uthi omunye umlungu siyofihla inkosana kaBhudzenzelo wenkosi ilanga ozalo umama Sosimo uthi namhlanje le ndawo izovalwa wedayisa ama BM welapha ePoint la ekhona sengikhohle umgwaqo la kwakhona igarage lakhe kwakune filling station
kunendawo adayisimoto uthi namhlanje izovalwa le ndawo mayisishonile lensizwa uthi umlungu ngicela ningahlupheki nonke nina abangani bakhe nawaNazaretha ngizokhipha imoto mhlawumbe wakhipha amabhiyema u6 noma 5 sihamba siya le emandeni la yofihlwa khona usefika ikhuluma uthi inyanga ezintathu ngeke iphele iphila le ndawo uthi ngoba umuntu obesinika isibusiso sokuthi umsebenzi uhambe namhlanje uhambile emhlabeni silalele uthi umlungu bekuke ukuthi ngihambisa imoto iBM ngihambise kwi-customer lifike lihlabe lithi la lokakulungile uthi mengifika kulomfana wakaShembe uthi bengifika athi yena lalela John inike mina le moto ngizoyihambisa mina ngihamba noShembe eceleni kwami mina ngwakaShembe futhi ngihamba naye eceleni kwami inike mina ngihambisa uthi angikhulumi ngento eyenzeke kanye uthi uzoyithatha angene kuyona uthi mefika uthi singalungiseli lutho uthi yathi mefika ishiye uthi lithi customer isilungileke manje cabanga isibusile umlungu uyasazi umfundisile ngoShembe wamkhombisa uShembe ukuthi uShembe uyaphila manje yilo mthandazo othi uyibusise Nkosi imisebenzi ukube kwako wakhe cabanga usenzo ukube kwako wakhe lo msebenzi ingabe unjani wayezoba nakho konke kodwa ngoba siyosebenzela abantu siyobanika izibusiso hayithi kuthiwa la nanka amaNazaretha mfundisi ngiyacabanga uyayazi ke leyo angazi kwaku60 bani efika ngoviolent bamandi inqwabe enhlangakazi yebo ilanga liphuma lemaphezulu lithetha ukuthi hey oba laba hayi sebeyasho kwakhona nebhasi hayi kwakhona nebhasi umudlule kuphakameni ngaka right khona India ashwani kucrash dlule kuphakameni uyahlwe eThekwini mawehla hayi makhuphuka uashwani wengakabi namabhasi ngaleso sikhathi kwaku SNS ababe namabhasi la ngakoMatiku nokucrash nonyoni yandiza amabhasi esihambe ngawo la kuseyibhuqo kwakhona ibhasi la kucrash lashayelwa indoda ngiyayazi umgobhozi okuyona eyayiletha abantu enhlangakazi uthi namhlanje uthi bukani umcebe nunika amandiya uthi namhlanje thengane ezeni imoto ngiyakhumbula izimoto zokuqala engikhumbulayo mina engiyibonile kwakumfo kaPhewa iyona le moto athi eyayigingcikile kwangalimala umuntu imoto kaPhewa kwakuyiDodge eyayi-cream white kwakuPhewa ababe nezimoto ngaleso sikhathi abantu esibabonile benezimoto uPhewa uMasondo bese kuba umzimele lamuntu ababe nezimoto ngaleso sikhathi zesibusiso sokuthi yekani izinto zamandiya engafuni uShembe sithatha umnotho wethu siyonikeza bezizwe uvuke ekseni uthi uyibusisa imisebenzi ezandla zethu uhambe uyothinta umsebenzi wendiya hey ngoba namanje senza lokho ke ngidlule ngiyathanda ukufunda incwadi ngiphethe incwadi lathi Shembe the man and his works uMrs Nelly Wells lo upage 76 wale ncwadi uthi Shembe spent all the money he received in buying land, building materials, wagons and implements, but he invested very little in stock because he was trying to break down the cattle cult. Mrs Wells la uthi uShembe babamkhulu mayikhuluma ngoShembe uMrs Wells la ukhuluma ngomprofeti uIsaiah Shembe uthi imali ayeyithola ngemnikelo imali wasebenzisa cishe yonke imali ayeyithola ngemnikelo kubantu ekuthengeni umhlaba uthi he bought land ngale mali le ayeyithola kusho incwadi la Shembe the man and his works uMrs Wells wenza iresearch hayi research kubantu wayekhuluma nobaba mkhulu embuza izinto so uMrs Wells enye incwadi le iyakhe la ekhuluma khona nje ngqo noShembe embuzo ongangokuthi waze wayiqedela uMrs Wells lencwadi seyiqedela nenkosi ilanga ngoba ubaba mkhulu wahamba bengakaqedi ukukhuluma kodwa wasekuqedela ilanga masuya ngasegcineni uyathola izinye izinto zaseyikhulunywa ilanga iyona lento yenza ukuthi sigqugquzela abantu ukuthi abantu abathenga incwadi
abantu abaya ukukhuluma ngemizwa bakhuluma izinto abangazazi bekhuluma nje ngemizwa kanti izinto zikhona zibhaliwe kuna uzasho umuntu ayiqhenye aje phela thina asisebenzisa incwadi asilandeli izinto ezibhaliwe ngasilandela imisebenzi emiphi uShembe wayichitha isikhathi sakhe singaka yena engayanga esikoleni ebhala bese uthi wena awulandeli imibhalo awulandeli imibhalo eyayibhalwe uba uma siswezile wayikhuluma naye inkulumo ayikhulumayo uyithatha kuyena ngqo so izinto lezi sithi abantu abayifundi kodwa ke ongakuthandi phela kaphoqi umuntu ukuthi afune nayi ingozi la ifika ibe khona ke wena ongathanda ukufunda kusuka umuntu ongelona iNazaretha bese ayifunda lento bese wena ufika ukhuluma ngemizwa bese ethatha lemibhalo le abone ukuthi yazi lo muntu uyangemela lo mina ngiyifundile incwadi ebhalwe uShembe uthi uqhamukapi bo lona uqhamuka bese yakiyeka futhi akiyeka kuhema njalo angabe sakuphikisa ngoba usekubonile vele ukuthi uyihloboni lomuntu kodwa mfundisi sesiya ehoreni lokugcina kahle sigijima nendaba yeSabatha kodwa vele konke lokho sikukhulumayo ngoba nalezi incwadi zithinta lona ukuthi inkosi yeSabatha lesikhuluma ngayo zithinta lona yabo lento ngifunda nje lokhu zihlabelelo sithi inkosi yeSabatha kodwa sikhuluma ukuthi inkosi yeSabatha iyona ezosinika umhlaba lo esikhuluma ngawo ake singene kulo ke iSabatha sigxileke manje ihora lokugcina leli esesiya kulo kodwa ke singakangeni kulo ihora lokugcina ake sidlule nje sithi ukugwinya amathe bese sibuye amen senza ngakhona ayiqedile mamo ke siyabonga sabuya mfundisi besathi ukugwinya amathe bese siyabuya futhi sizoqhubeka nalo uhlelo sesingena kulona ke manje indaba yeSabatha ngoba iyona ekuyiyona eyingqikithi yohlelo kahle hleya namhlanje mfundisi iSabatha yini iSabatha ke siqale lapho ngoba baningi abantu esingaze ukuthi siyayazi iSabatha kwenziwani ngeSabatha yini engenziwa ukusichazele nje kabanzi iSabatha iSabatha igama nje iSabatha usuku olungcwele ziningi ke inzuku ezingcwele ingakho ethi ngigcine amaSabatha ami kodwa njengoba kuusuku olungcwele zihlukeneke le insuku khona amaSabatha bese kuba khona iSabatha likaNkulunkulu khona iSabatha elithwele umkhuba wabantu wokuxhumana noNkulunkulu noma kezwakala yini okuthiwa iSabatha ngoba abantu babona into uNkulunkulu uyasizwa masixhumana naye lolu usuku ke sizolihlonipha ingakho ke sizothi iSabatha lalikhona kwaZulu sizosho njalo lalikhona kwaZulu lolu usuku lesikhombisa namhlanje okuthiwa iSabatha likaNkulunkulu bebevele belazi kwaZulu ingakho kukhona izinto okuthiwa imikhuba khona imikhuba emihle khona imikhuba emibi kodwa iSabatha lingena kahle ke ligcile emkhubeni ngoba imikhuba iqhamuka kakhulu ingakho kukhona into okuthiwa yikhuba ingakho kukhona nokuthi unomkhubulwane kuthe mebethatha ikhuba besikaza inhlabathi bekhuluma noNkulunkulu laseliyana base bethi lolu suku luka 7 ngoba sisikaze ngekhuba phansi laseliyana lo mkhuba sesizowenza njalo ngoba uyasixhumanisa noNkulunkulu base bathi ke lolu suku ngoba sisikaze ngekhuba inkosazane yalo kuzoba unomkhubulwane kuqhamuka kodwa ekhubeni igama ikhuba igeja phela base njalo ke ngosuku luka 7 okwakuyiSabatha ngoba babazi ukuthi uNkulunkulu waphumula
abayi ukuyosebenza ngalo bafike besikaze mebesikaza bese bethi kusho ukuthi ke ngosuku olulandelayo sizobuya namhlanje sizocela uNkulunkulu ukuthi sokulungile enhlabathini sesiyokwenza umkhuba ke manje wokucetha imvula ize phela ngoba unoshemba ufike usho njalo uthi insuku eziyisithupha isebenze zonke bese uphumula nabo babenza njalo nabo ke bayaphuma sakhuluma ngabantu akakafika ushembe akakafika amasonto neBhayibheli akakafika amaBhayibheli la kodwa banosuku okutholwa nomkhubulwane abahamba baya ensimini bafike basikaze ngoba ayuthi babe ngaphuma inhlobo babehambe befike besikaze ngekhuba bese liyana izulu bese qala ke kulinywa lolu usuku ke bazolihlonipha njalo ke akuzophuma umuntu ayohlakula ngalo akuzophuma umuntu alime ngalo ngoba uNkulunkulu onaba besikaza ngekhuba sebefuna imvula bakhuluma noNkulunkulu ngoba sebesikazile ngekhuba sebefuna kwenziwe njani kulinywe enye into umfundisi usakhuluma ngale nto ngosuku lwesikhombisa isimanga ngoba la kaZulu uyazi umasipala sigcina ku7 adluli ku7 uthi kunye kubili kuthathu kune kuyisihlanu kuyisithupha kuyisikhombisa yazi ayiphelile inamba zesizulu la seyiphelile manje usuyaqala ke manje usuthi sengishiya ogalo ababili shagalombili sengishiya ogalo olunye u9 loyo usubuyele emumva manje ubuyele emumva bese qhama sekuyishumi ke manje izandla ke seyiphelele kodwa manje ushiya ogalo lamasu yapi lapha yakuthene lo ukuze sikuzoba ke manje ishumi futhi nanye nambili usuqala phansi uthi 1 2 3 ubala kanjani so izinto zigcina kulolusuku lwesikhombisa ziwu7 ke ngizwe namaKristu kathi inamba engcwele number 7 ngoba manje izinto igcina ku7 imvelo indalo noma ungathi uyayibalekela lento njengoba sesisho ukuthi noma ubala ngesintu nje kunye kubili kuthathu kune kuyisihlanu kuyisithupha kuyisikhombisa usushiya uyingalo ke la ushiya ugalo lodwa ezimbili ushiya ukhalo lunye umukuthi uzahlangana zonke ila ezandleni kuwena lento imvelo iyayikhuluma lento noma ungathi uyayibalekela ayibalekele asiqhubeke ke mfundisi afika amakholwa afika amakholwa mefika amakholwa uyabona ke wena uzoyicathulisa la ukuthi amakholwa mase efikile ngithe isintu sasithi kuyaphunyulwa ngeSabatha afika amakholwa imishini ke manje imishini mayifika imishini angazi uzoyixoxa wena mayifika hayi imfishane nje mfundisi ithi wena ithi mina ngizokwazi ukuyinqamlela hayi awinqamlela uyisummarize leyo ngiyisummarize mina ngizokuvuleka amakhabethe ngiyikhulume ngomoya I know mayisefika amakholo siphethe catechism nanti catechism lama Catholic abanikazi bobuKristu ngoba noma ungakhuluma ugcine la uthanda khona kodwa egcineni inkolo yobuKristu yamaKatholika now uma esefika amaKatholika asefika nenkolo yobuKristu kanye namanye amabandla ayisefika nawo ayisefika elichitha iSabatha kubantu ayisefika nosuku lolu luqala athi uNkulunkulu ukhonzwa ngosuku lokuqala hayi lwesikhombisa abantu sebengasebenza ngosuku ayithi usuyichazile wena ukuthi abantu kokunomkhuba babewenza bafike basikazi ngekhuba kwase kuba usuku kanomkhulwa yabona kunokhuba usuyichazile le so sebethe belungu hayi sebenzani ke ngalolu suku nina lwesikhombisa usuku ekufanele lingasebenzi ngalo nina yile lokuqala aseshoka amadoda ke akaZulu ayebhincela amabheshu athi seniyasonta ke manje nina nzo ni twist izinto igama elithi ukusonta lisho ukutwista kwase kuthiwa amaqaba behlule ukuthi bayanqaba base labantu ke manje bakaZulu sebenze njani
bamabhinca ashaya ngonyawo phansi athi kwase kuba khona lento yabantu abakuthiwa amabhinca kwase kuba khona nale amaqaba kwase kuba khona nale yalaba ekuthiwa amakholwa baqala inkolo yafika nokuhlukana yasihlukanisa abantu phakathi ngoba kukhona abantu okubabona ngazi ukuthi bayabheda noma banjani labantu abaquestion izinto ababuzayo labantu babebuza uthi manje mabebuza imibuzo ayiphenduleki lemibuzo ayise besontiswa abantu ingakho siyibonile imvuthuluka yabantu akade besagcina besenza insimo kaNkosazane ngikhule kancane nami ngibabona nje abantu abayibhincelayo abangasonti abangenzi lutho kodwa baba amabhinca ngibawona belimit imkuthiwa hayi laba insimngane omkhubulwane laba ilimayo so lento engisho uma ngithi amaRoma lawo amaRoma ngiphethe iCatechism lalo la page 84 kulele engiliphethe leli engiliphethe mhlamba bafana leli nama version ngabe ngiyasho angazi awuvula u84 lapho 84 khona page 84 ukuguqula komthetho awuyona yesiphethe afuna ukuguqula komthetho ngamandla kaJesu Kristu yes kukhona lapha iparagraph uma ngifunda nje ngiqale nje la ithi ukuguqula usuku lokukhonza eTestamenteni elisha akuphambene nezwi lika Jesu Kristu lokuthi akeze la ngokuchitha umthetho kumbe abaprofeti uzela ukugcwalisa ngokuba usemi njalo umthetho wokusebenza izinsuku ezisithupha kuphela bese kuba usuku lokuphumula nokukhonza ukugcwalisa umthetho akusho ukukhweza njengoba wawunjalo kusho ukuwuphelelisa nokugcwalisa okwakufanekiswa ngawo nempela uJesu Kristu waguqula wonke umthetho omdala waguqula yonke inkonzo yeTestament elidala ebandleni lakhe kwayeka yonke imithetho eminingi yeTestament elidala egcwele ezincwadini zikaMoses ibandla likaJesu Kristu laguqula yonke imikhosi yeTestament elidala lamisa eTestament elisha yokukhumbula umsebenzi wokufundisa kwethu nguJesu Kristu nayi iparagraph yesibili abapostoli baguqula usuku lweSabatha ngamandla ngicela ukuyiphinda abapostoli baguqula usuku lweSabatha ngamandla kaJesu onguNkulunkulu uqobo ummisi weTestament elisha owake wathi okay kodwa angabe ngisaqhubeka kodwa ngila ekutheni abapostoli baguqula usuku lweSabatha kuphelele kusho iCatechism yamaRoma now wonke umuntu othi ungumKristu othi akaligcini iSabatha nomani ngenzela ukuthi ngoba siba neimpikiswano ukuthi kufanele kuvele umlando wento ukuthi ize ifike la nithi anigcini nina kusukaphi ubani wathi yikini kwasha amakatholika wonke umuntu kwaselandela lento eshiwa amakatholika ngoba wonke lamabandla akhona aphuma ebandleni lamakatholika kwaqala waphuma uLuthela nobani baphuzwa ngamaProtestani kodwa basuka ebandleni lamakatholika now sesikutholile ukuthi lela Sabatha ela okhokho bethu akwathi mase kufika imission bathi niyasonta nina vele lasiguqulwe obani abantu abasonta lento amakatholika hayi ukuthi siyawahlambalaza ayibhalile ukubhala eCatechism yawo sithenge sifunda embhalweni yawo now inkinga ke lento ukuthi kuthiwa umthetho waguqulwa abapostoli ngoba awukutholi lokho ukuthi nampa abapostoli mase siyicinga futhi manje eBhayibhelini sekufanele siyithole phela ukuthi abapostoli baliguqula iSabatha baliguqulaphi asakutholi futhi lokho kodwa ke singakangeni lapho mfundisi ekuguqulweni nawe usuthi angisummarize nami sengiyadlula ngisasummarize manje sekufanele singeneke la kule yakho ke manje osuyichaza ke indaba yeSabatha mina bengidlula ekutheni ubani owaqeda imithetho bayachaza ke bathi noJesu ngoba uNkulunkulu uqobo wakhiwe ibona waUNkulunkulu asimtholi yena ezibiza ngoNkulunkulu kodwa ke
olunye udaba lokho sesabathini olunye usuku fanele sithole ukuthi ibaphi labapostoli abaliguqula kanjani kodwa bathi laba abapostoli abaguqula iSabatha asiqhubeke ke mfundisi sizwe uNkulunkulu uthini ngeSabatha ngoba inkinga yinye ngisho uPaul asimthole ekhuluma ukuthi aliguqula hayi angazi indoda endala kanje eyake yagijima ehlathini ithemisa ibuya yabuya yahlonipha nje usakhuluma ngoPaul encwadini yabaHebheru 4 yebo verse 9 Hebrew 4 verse 9 yes what say 9 to 11 ithi lencwadi ngiyifunde ngakho ke kubaselela abantu bakaNkuluNkulu ukuphumula kweSabatha kusho Paul manje uba nobatshelti manje ayiphinde ithini uverse 9 ngakho kubasalela abantu bakaNkuluNkulu ukuphumula kweSabatha ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe 11 ngakho ke masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula ukuze kungawi umuntu ngaleso siboniso songalaleli uthi uPaul asiphumuleni ngeSabatha ukuze kungawi umuntu ngokungalaleli awulaleli mongaphumuli ngeSabatha usho Paul manje ithi catechism la abapostoli abaliguqula sekwasithole phela ukuthi baliguqula kanjani ngoba nangu uPaul uzalifundisa iSabatha cishe ukuthi ungomunye abapostoli bokuqala uPaul uPaul uqhamuka egcineni phela uqhamuka yena kuthiwa Mark kuthiwa wayezogcwalisa isikhala sika Judas ngawo Judas engasekho kodwa ke mfundisi angaphazamisi le ukuqala kweSabatha lapha ngoba phela fasilithole naseBhayibhelini liqala phi iSabatha ke yabona manje mina sengisuke yabona ungivulisa amakhabethe manje usungise ekugcineni no imnandi ngoba isikhathi esiningi mawukhuluma ngeSabatha bathi angithi manje incwadi oyifundayo ikuliphi iTestament Elisha ikwelisha abantu abaningi bathi mase kufike uKristu wayesezogcwalisa konke alisekho iSabatha senkosi yeSabatha yalishintsha kodwa umuntu osebenze ephendula uKristu embuyisela ebuKristwini embuyisela ekulandeleni imithetho kaNkuluNkulu uthi abantu abaphumule ngeSabatha eke sibuyele ngalena ke ekuqaleni ke siye 35 ngoba abanye uthi uma ukhuluma nabo bathi hayi nangesonto kungaba iSabatha kodwa ke ithini imithetho yeSabatha ngeke siye Exodus 35 1 to 3 nazo Exodus 35 1 to 3 siqale ekuqaleni ke manje indaba yeSabatha siqale ekuqaleni manje uMosi wabutha yonke inhlangano yabatwana bakaIsrayeli wathi kuyo ilawa mazi awayalile uJehova ukuba niwenze ayalwe uJehova ukube niwenze izinsuku ezisithupha kosetshenzwa umsebenzi kepha ngosuku lesikhombisa kuyakuba kini usuku olungcwele lube iSabatha lokuphumula lika Jehova bonke abenza umsebenzi ngalo bayakubulawa aniyokubasa mulilo ezindlini zenu ngosuku lweSabatha mfundisi ngiyithanda leyo nami ngicela ukuyithatha ngiyilethe esikhathini samanje ngoba kunabantu abathanda ama shortcut bazothi hayi ke phela sekwaba namaflask namhlanje sengiyakwazi ukuthi angibasanga umlilo ngithatha amanzi ngiwafaka eflaskini engizowasebenzisa ngeSabatha ngizophuza iti ngamanzi engiwafaka eflaskini angibasanga umlilo njani ngithi uyashisa ukuze into umlilo kufanele ishise le flask yakho elokishisile uthi ake sikhuluma indaba kaMvangeli umdluli uthi umaphumula umshumayeli uthi babeyothandazela indoda umfishane ben maphumulo uthi umaphumulo babeyothandazela umuntu owekhwelwe idimoni phansi kwendwedwe uthi le ndoda babefika njalo ngikhuluma inganekwane bathi abantu inganekwane
kodwa ngizama ukukhuluma indaba yeflask manje ukuze abantu bahlukane neflask uthi njalo lo muntu sasithi masifika weza idemoni lakhe lalizwasiza avela baleke masomthandazela uthi sagcina esethu umdluli hayi umdluli umvangeli uthi wayesethu umdluli asenze nje asifike la hayi umdluli lo ngisho umdluli mina original yeah umdluli omdala mangithi original ngichaza omdala angisho ukuthi omunye akayona original omdala hayi lo kodwa ngikhuluma ngomdluli wala kwafikela ozalwa indoda okwafikela kuyona ubhombela umdluli ongasekho sikubeka nje ngoba abantu bazogijima baye kumvangela umdluli bamhluphe mhlamba kamazwayo umdluli lo uthi ke sagcina ukuthi umdluli cha asivele sifike sithatha amanzi abusisiwe sichela umbhede la elala khona sicela uNkulunkulu wasekuphakameni akathi mayefika la alale size simfice uthi ngempela saya khona kuba sebalekile hayi kulungile namhlanje sithola iqhinga elingcono sachela umbhede ngamanzi abusisiwe sase siyahamba uthi sathi sobuya ngakusasa ekseni uthi ngakusasa bamfica ngempela amanzi abusisiwe acelwe embhedeni ambambile ulele idemoni linamandla kakhulu uthi kwathi mebeqala bethi baba wethu osezulwini umoya wakho awuze Nkosi uthi wayeselikhuluma idemoni lathi hayi mdluli ungayibambi ingubo yokuthandazela wena tawu kenzeni wathi wena uphuza iti elishisayo ngeSabatha uthi umaphumulo awumdluli kanwenza iti ngeSabatha uchayi iflask ngizongifaka iflask uthi hayi lisukela umlilo ngoba lisuke lishisa wena ngeke uliphuze nje uthi gamba la manje uliphuze muliphuze uyajuluka umthetho weSabatha uthi ungajuluki ngeSabatha ngisho ukuthi ke bathi ke abantu ke kusokukhona ugesi yebo makukhona ugesi ayishisi izinto abantu sebethanda ngaso umfundisi ngingakayi lapho ekuthiwa hey ngikhuluma indaba enzima ke manje eshaya izoshaya nami nawe ishaye sonke kodwa alishonga ngingabe senithi umthetho lo owashiwo ilanga kodwa into ekuthiwa nami ngangayizwa kuthiwa kuyakhulunywa ilanga lathi ilanga ngokomthetho kufanele idrink aniphuzi makuyiSabatha ngoba ishfridge liwumlilo uyayizwa indaba uyabanda idrink ngifike kodwa ifridge liyashisa isuke livuda ngifike ecishiwe amafridge amajoda acishwa yes imoto ayidumi ngeSabatha awavuni ngisho isicaphu umnyango lo ngikhumbula mina ngisasebenza ehotel belithi ijuda uma liphuma lapha ya kothandaza kade beyongenisa iSabatha entambama bese lifuna umuntu elizonyuka naye lendlini afika livulela umnyango bese lingena uyazi ebusuku abasikhiya isicapha abanye ubebeka ithawula eminyango ukuze singavaleki sithi khakha ngoba akakwazi ukuzivula isicapha make wangena wavala ngeSabatha ongcono uzofona mayifuna ukuzovula lesicapha uma esivalile afike umunye azomvulela isicapha amajuda ubumqoka beSabatha lo uthi usesebenzile ngeza now aningasho ukuthi abantu sebethi mina ngithi amafridge awangabaso noma usuzohamba ushumayela leyo nto cha nelanga la lidlula kuleyo ndaba ngikhumbula ukuthi abantu laba babekela umthetho kodwa ngaleso sikhathi futhi sikhumbula ukuthi amafridge ngempela kwakukaparafini ayilayilo ke livuthiwe manje lithi ngokomthetho lithi ngoko mthetho manje ngichaza ubucayi beSabatha ukuthi kukhona izinto esingathi siyazenza nathi size sithi siphelele kulona kanti sekuwumusa kaNkuluNkulu kodwa mayithanda ngasibamba ngalokho ake sibuyele 17:19 Jeremiah 17:19 usho kanje uJehova uthi hamba ume esangweni lamadodana abantu angena ngalo amakhosi akwaJuda naphuma ngalo nasemasangweni onke aseJerusalem uthi kuzwanini izwi likaJehova nina amakhosi akwaJuda noJuda wonke nani nonke enakhileyo eJerusalem eningena ngalamasango
usho kanje uJehova uthi xwayani ngenxa yemphefumulo yenu ukuba ningathwali umthwalo ngeSabatha ningawungenisi nangamasango aseJerusalem mangikhula lapha ngakaHariya abakwazi kaHariya abantu akamafutha abakwazi futhi kamafutha amandiya senanda esikhule siwabona oHaliya noGugrahlode ngumusho bokhona isihlahla lapho makuyisabathi insizwa ifika zeTheku wabe ifika insizwa zeTheku zehle emabhasini leze isebenza eThekwini esebenza eThekwini ziyafika beyifika isikhwama sakhe afaka kusona uNazaretha isikhwama esincane asilengisile ubefika sishiye phansi kwaleso sihlahla icathula ishiye lapho angazi ngibona abantu sebehamba ngenyawo ngeSabatha uhlangana umuntu kulokhuza kupresident eGoli uhamba ngonyawo ufaka isudu uthi asifake isicathulo insizwa beyisuka eThekwini angazi uqhamuka lapho lo mthetho ilemthetho engikhuzayo njalo ngithi ningabe senithi ngithe idrink ayiphuzwa bathi bazwile ikukhumbule ekuphakameni amaphupho mina vele idrink angiyiphuzi ngabe usuthi ke manje ngithe cha lokho kuyikona ngempela abakwenzi uthola umuntu uhamba ngeinyawo kodwa uzothi mesengena uzozangene phakathi kwamatshe amhlophe nesikhwama sakhe esigcwele ukudla labantu lapha esikhwameni weshiya yonke into wethi mengene etsheni elimhlophe eseparadise ungena useqoka umNazaretha wakhe uphethe isihlabelelo neBhayibheli nesicephu sakhe kuphela akukho kunye akucabangayo uselungele ukuyoguqa esangweni meguqa esangweni ufika thandaze athi uNkulunkulu inhliziyo yami ngicela ingasali ngaphandle mangena hayi ukuthi lokho ecabanga lesasikhwama sishiye ngaphandle kodwa lithi ke leli verse akungenwa nomthwalo kulomzi ngosuku leSabatha mfundisi uthinte indaba ngoba ngempela ziningi manje izinto ezenziwayo impela uza umuntu ekutshela ethi asigqoke isicathulo ngeSabatha yiwo lamaphupho udlala imoya emibi idlala ngayi yamkhohlisi kwesinye isikhathi mntakaSamboti khona umuntu ushembu lapha ngeindlela eziningi mhlambe khona awemlapha wathi ungasigqoka isicathulo ngeSabatha yes wayitshela umuntu uzasinde ukuthi uyabona inhliziyo yakhe ithanda isicathulo uthi uzosinda kuyeke lento oyithandayo akuhambe ngonyawo ngeSabatha bese shumela ngalo muntu bese ngeze usibani eshumayela ethi asigqoka isicathulo ngeSabatha hayi ayikho leyo nto lapha ngakithi ngikhuluma le ndaba yokuthi khona abantu abasindiswa ngenye indlela uMajakobe ngikhuluma kwesithathu noma kwesine ngaye kuthiwa kuyena kulungile ngaphuza kancane utshwala ngithe ngizwe insizwa zangakithi esigedleni ke la ngokuzalwa ngakhona kanyuso enkumbeni ngithe ngizwa bonke abantu bathi hayi uBombela wathi singashaya kancane cha washo kuMajakobe la embumbulu uthi komunye unkosikazi uyambona uthi lo muntu uyayithanda imithi uthi wena lokufo ukuphethe ngoba kusho ukuthi utheme efika wamoto uyangabaza yaxolisa wamoto uyangabaza mezocela ukukhulekela uyagula uthi wena ngeke usinde la uthi kuyofika inyanga yokwakha kule yandaba uyohamba uye kuyona ila uyosinda khona baningi abantu asebethi hayi kwathi asingayi enyangeni bese siyahlambuluka nonkosikazi wayo inyanga cha wabuka inhliziyo yakhe ukuthi inhliziyo yalo muntu iseyinyangeni wayeseyamthanda sithi sihlabelelo sikaShembe nibhasophe baba bakhonza abahle thina siyesaba sesaba umusa wakho nubhasophe umusa ngoba umusa ngelinye ilanga udonsa uzukudonsele ngaphakathi uthi wena kanti kwakuumusa walelo langa ukuze uthi wena sengiphila la cha kanti ngalelo langa ngani kwimvume mina yokuthi ngihambe ngezinyangeni kanti wawunikeza umusa kwalolo suku waleso sikhathi sithi isihlabelelo sakhe thina siyesaba umusa wakho awehlele phezulu hlezi singawugcina umthetho silandela umusa phela mithi hlezi singawugcini ithi hlezi singawugcina umthetho sibese silandela umusa
bese ulaka lwakho lusehlela. Hey mfundisi Hlabelelo ekaShembe ziyakhuluma njalo. Ziyakhuluma njalo. Nalomusa wokuhlambuluka khona omunye ngala ngakithi ngokuthi ubaba babilanga wethu alifunakala iNazaretha elisigodo. Methi Nazaretha elisigodo ke usho iNazaretha okuzothi makusendlangakazi ligqoka nje iNazaretha makusendlangakazi kuphela alikwazi ekuphakameni alikwazi eJudiya alikwazi emkhayideni alazi lutho lona ndale emkhona uJanuary masangamba umhlangano futhi ethempeleni atholakala eJordan kodwa makushaya uJanuary lo muntu angithi wazikhona inkosi njalo uyahlambuluka njalo kuthiwa zabuzela wema sibanibani wena wahlambuluka njalo ngoJanuary wathi hayi mukahamba yoJanuary ngibuyelele etshwaleni ngiphuze mina ya kodwa ngiyakuthanda kanti indala le indala hayi manje sengengizwa abafana bebabiza ngoJJ kuthiwa khona amaNazaretha kuthiwa oJJ oJanuary and July ya sonta ngoJanuary noJuly kuphela ya inkosi malanga lezo kanti indaba yoJJ indala uthola ukuthi isikotshi sakhe sithuntuthuli nezintuli ngoba olangoJuly ngoJuly washaya ngelunch mase kuyodliwa wafika wathi ukuthinta lwakhe wawa kusenodaka likaJuly cha thina siyesaba umusa wakho owehlele phezukwethu akwenze lento nje bisiyanda kangaka manje nalabantu kuthiwa ngeniswa abadala ngeniswa nalabo abantu ababephuza ababesoda ngoJanuary kuphela bayalandwa ababephuza bangena kwena bathi awushaye kancane hayi sobo sikhulume leSabatheni lasekhona yes usahamba nencwadi mfundisi sihamba nencwadi ekesiye kwencwadi siyithole sizoya ku Isaiah 56:1-4 Isaiah 1-4 yeah ngithi phela 56:1-4 usho kanje uJehova uthi gcinani ukwahlulela nenze ukulunga ngokuba insindiso yami seduze ukuba ifike nokulunga kwami ukuba kwambule ubusisiwe umuntu owenza lokhu nendodana yomuntu ebambelela kukho ogcina iSabatha angaloni osibamba isandla sakhe ukuba singenzi nakuphi okubi indodana yowezizwe ezihlanganise noJehova mayingasho ukuthi impela uJehova uyangahlukanisa nabantu bakhe nomtheno engathi bheka ngingumuthi omileyo ngokuba usho kanje uJehova ngabatheno uthi abagcina amaSabatha ami nabakhetha engikuthandayo nababambelela esivumelwaneni sami bona bayakubanika endlini yami maphakathi nezingange zami izikhumbuzo negama lami elihle kunamadodana namadodakazi abagcina noma ngakuthiwa umuntu wokufika ongelo kodwa mugcina iSabatha gcina umthetho kaNkulunkulu le ncwadi oyifundayo ngicela ukufunde eQuran sencwadini yamaSulmane usura 2:40-42 aligcina nawo iSabatha awaligcini kodwa kwiQuran ngiya kwiQuran ukuthi lithini iQuran ngeSabatha lithi bantwana bakwaIsrael khumbulani isipho leso sami enganehlisela sona bese nifeza isivumelwano sami enasenza nami mina ngofeza isivumelwano senu nesabe mina kuphela nikholwe kulokho engikwambulile nokuvumelana nokukunina ningabi abokuqala abangakholwa kukho noma nithathe inani elincane ngezambulo zami nesabe mina ngedwa nize ningahlanganisi iqiniso namanga futhi ningafuthi iqiniso nilazi nakho ke lapha kuyifutha phansi kwiQuran baluthi nikholwe kwiQuran ngoba isiqiniseko selokho kwambulwa kwiThora kaMose nasevangelini likaJesu ningashintshi lutho ngenhloso yokuzuza inzuzo yomhlaba encane njengoba ashintsha amakatholika bese siya ku2 futhi kuseyena usura 2 okusho ukuthi isahluko 2 nibazi kahle abaphakathi kwena abayiphula umthetho weSabatha ngalokho futhi sathi kubo yibani izinkawu nizondeke lokho sakwenzela ukuba
kube isibonelo kubantu ababekhona kanye nasezizukulwaneni ezilandelayo nokuthi kube isixwayiso kwabamesabayo uNkulunkulu. Ithi kulabo abaphula iSabatha sathi yibani izinkawu nizondeke. Okusho ukuthi hayi ukuthi abantu baphenduka izinkawu phela bamemlimsila neboya kodwa bazondeka bafana bangabe besaba abantu ngokwempilo njengoba nathi saliphula iSabatha sasesithunyelwa ngesizwe esafika sazosicindezela ngoba sesiphumile emthethweni. Yakhumbula mfundisi sikhulumile emasontweni adlula ukuthi enhlangakazi bakhala abantu babamkhulu uma esethi cha uyabatshela ngeSabatha lonke usefika uyalidlala lonke kodwa uthi ayi ngiyasaba kodwa mina ukuthi ngenze isivumelwano ngeSabatha ngoba liyingozi lihle kodwa manike naliphula lizoba ingozi futhi kunini la amaJuda ke njengoba kubhalwe kwiQuran ayiseliphulile njengoba ngake ngachaza futhi kulamasontazi ukuthi ayisenomkhuba wokuthi ofana nalo weflask la kuthina kwakuthi makulesihlanu ahambe ayodoba ayingadobi kwathi ngolesihlanu ntambama afaka amanethi olwandle bese yawashiya awacwilise nje bese yahamba ayiSabathini bese makuphuma iSabatha ntambama bayodonsa amanethi akade bambe ngeSabatha bese imali phuma nje iSabatha sebenenqwaba ezinhlanzi bese bayadayisa ke bona banezinhlanzi so iyafana nale flask leyo ndaba ngoba uthi wena angwabekanga mina manje ngeSabatha nalo uthi ayisho njalo ixwayisa lokho ukuthi laba sabashaya sebenza izinkawu ngoba manje babedoba ngeSabatha kodwa bathi hayi inethi ngilifaka ngolesihlanu mina ngilifakanga ngeSabatha so umuntu ophula umthetho uhlale namaqhinga ukuthi uzothi mayesefuna ukuphula umthetho bese esebenzisa iqhinga thizeni donsa ivesane lemlekelelayo bese efuna nevesane elithile elizokwazi ukuthi lisekele lesono sakhe afuna ukusenza nesela lithi intshontsho ungabanjwa manje nalabo babenjalo so ngiyalapha kwiQuran wena mfundisi ngenzela ukuseka lenkulumo oyishoyo yeflask ukuthi hayi ukuthi lento yeflask iyaqala nasendulo bake baba khona abantu ababenza into ejayifane kanje wabashaya uNkulunkulu ebashayela lokho ukuthi nina senibode nihlakaniphe ngaphezulu kwamanje yabo umuntu afuna ukugebenga azagebenge ngisho uNkulunkulu agebenga umuntu omdaleli ufuna ukumgebenga wena uthi hayi mina ngikwenza uyayithethelela futhi hayi akuyona ingulube le ubhekeni ubhekeni akuyona ingulube ubhekeni akuzona lezi afutheka zinamadimoni kodwa asihlole ukuthi yini eyadala ukuthi amadimoni awajikjele kuzona ukuthi akuzona lezi ezaphonswa amadimoni kodwa ake sibuke yini eyadala uNkulunkulu amadimoni awaphonse ingulube eke ngibuze la Samboti kambe uMosi melanda imithetho mingaki ishumi mayishumi kule mithetho eyishumi mangithi ngiyayifunda ngibona kukhona indabende emthethweni eyishumi uNkulunkulu akhuluma mase kufika eSabatheni uyagcila uyagcila ungathi uthi nilalele kahle endlu kasenza ngakhona ungathi usho njalo eke ngiyifunde emthethweni eyishumi ayifunde mase ekhuluma ngeSabatha sizoqala ku8 size siyofika ku11 kusho ukuthi mangaka amavesi lapho 8 to 11 awu4 imithetho mingaki ishumi kodwa sithola amavesi awu4 kule mithetho eyishumi uthi ke lapha khumbula usuku lweSabatha olungcwelise izinsuku eziyisithupha yokusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho kepha usuku lesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho hayi ukusebenza umsebenzi ngalo wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenceku yakho nencekukazi yakho neinkomo zakho nomfokazi osemzini wakho ngokuba ngeinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke kukho waphumula ngosuku lweSabatha kuthiwa la nembongolo yakho
ngenye indlela uma uthatha amanzi ashisayo uwafaka eflaskini yakho iflask yakho imbongolo yakho iflask yakho ithola amanzi ashisayo ngeSabatha uyayisebenzisa ngeSabatha usebenzisa iflask ya ngeSabatha ngoba vele inomsebenzi angithi yakho inomsebenzi so uyayisebenzisa ke manje wena ngeSabatha kuthiwa ngisho umfokazi wakho ngenye indlela abaqashi bethu abacindezeli njengoba sisebenza nje ukusebenza kusona isibusiso usukusencindezelweni ngoba uNkulunkulu ensimini yase-Eden ukusebenza kuyisibusiso ukusebenzela uyabona ukusebenzela umuntu uNkulunkulu ensimini yase-Eden bokufanele siphile leyo mpilo yes naye futhi uthanda siphile kanjalo impilo yase-Eden lapho khona sizolima sidle sivune siphumule ngosuku lesikhombisa ngoba mfundisi safakwa kulento kancane yaletho namhlanje kuze kwakhona ngisho amamoli sibona ukuthi sekungcono kuthiwa silethelwa amathuba omsebenzi asiboni ukuthi la mamoli kodwa awafaki lutho okuthina ngaphandle ukuthi athathe izingane zethu ayozenza izigqila ayigcwalise lapha sisekulento yeSabatha kukhona incwadi kaDaniel 7 uDaniel wayiprofeta lapha ya ekhuluma ngalezi imponda ekhuluma ngalo uyakhuluma ke la ngophondo olokushintsha ikhathi uthi ke iyakukhuluma ngizoyithatha ku verse 25 wodwa uthi iyakukhuluma amazwi ngophezulu konke kushuthi uthi mayikhuluma ngathi ukukhuluma ngoNkulunkulu ikhathaze abangcwele bophezulu konke iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho bayakukhashelwa esandleni sayo kuze kube isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi ukuthi kunabantu ukuthi mase kufika lezi impondo ngibuka isikhathi njalo ukuthi ngeke siloko siyilokhuza yonke indaba yalencwadi kaDaniel kodwa yayikhuluma iziprofeto ngebandla leli elifike laguqula umthetho ngoba yathi uthi yaguqula izikhathi nomthetho sizokhumbula mfundisi ukuthi ikhathi abantu abafike bashintsha ikhathi yiwo nje lamakatholika amaRoma lawo abantu abafike bashintsha insuku nomthetho yiwo amakatholika lawo sizokhumbula ukuthi ngokukaNkulunkulu usuku luqala ngobusuku kwaqala kwakhona ubumnyama kwase kuba khona ukukhanya aliqali ngokukhanya bese kugcina ubumnyama namhlanje sithi thina kuyasa kushuthi liyaqala usuku bese sithi liyashona ilanga seliyaphela usuku kodwa buka kushembe mayifika uthi iSabatha ngena nini makushona ilanga okusho ukuthi iSabatha belilingene izolo namhlanje siyoliphethe iSabatha emini okaNkulunkulu ke la ingakho iSabatha lingena ngolesihlanu kahle kusuke ngasewona uLesihlanu mase sekuyiSabatha sesiqala olunye usuku liqala khona ebusuku sesikolunye usuku njengoba kusuke kungena ebusuku manje lencwadi kaDaniel isho njalo ithi iyakhuluma amazwi ngophezulu konke ikhuluma ngathi ikhuluma ngoNkulunkulu kodwa ikhathaze abangcwele bophezulu konke yakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho inhloso ke yalolu phonde ikhuluma yayiprofeta la ekhuluma ngaleli bandla leli lamakatholika uDaniel la okuyilona elifike laguqula izinto zikhona ke incwadi ziningi singayifunda kodwa ke sizobona ukuthi isikhathi siyavuma yini awuqhubeke mfowethu eke ngiqhubeka eke sicaphune zona incwadi uKristu kambe wejwayele ukwenzani ngeSabatha Luka 4 verse 16 wafika eNazaretha lapha ayondliwa khona wangena endlini yokusonta ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe wasukumela ukufunda wenzani ngelinye iSabatha Luka 6 verse 6 kwathi futhi ngelinye iSabatha wangena endlini yokusonta wafundisa kwakukhona umuntu osandla sakhe sokunene sishwabene 4 to 10 ababhali nabafarisi benzani Luka 6 verse 7 ababhali nabafarisi bamlinda uma ephilisa ngeSabatha ukuba bamthwese icala
ngoba uphilise ngeSabatha. ngeSabatha Yeah. lo musa kade ukhuluma ngawo Yeah. kuthi khona umusa ngomusa ngeSabatha yena uphilisa umuntu. ingakho eze babuze ethi imbongolo yakho wena mayiphonsele iphonse kodakweni ungayiyeka yini if impela imbongolo uyibuka uma usiza umuntu sokukhombisa umusa manje na ke wenza umsebenzi kaNkuluNkulu bona banake ukuthi khona umthetho awuli nomusa kodwa umusa ufuna ukuqashelwa ngoba hlezi singawugcina umthetho bese ulaka lwakho lusehlela. ingozana mfundisi usuyifundile incwadi ngiyathanda kulo ngiyithinta iCatechism le yamakatholika ake ngiphinde futhi sisekhona lapha ku84 ngoba ngathi ngiqedanga ngibuka isikhathi ukuthi ngisengaphinde ngicaphune khona ithi mayisifunda lapha ku ithi ukuguqulwa komthetho ngamandla kaJesu Kristu isihloko lapho ku page 84 ithi ku 139a iCatechism le ukugcina isonto endaweni yomgqibelo kwaqala nini na bese yaphendula ukugcina isonto endaweni yomgqibelo kwaqala ngesikhathi sabapostoli ithi 39b 139b yingani ukuba eTestamentini elisha sigcine isonto endaweni yomgqibelo libe iSabatha na bese yaphendula eTestamentini elisha sigcina isonto endaweni yomgqibelo libe iSabatha ngoba asibona abantu bomthetho omdala kodwa singabe bandla lika Jesu Kristu 139c abomthetho omdala babekhumbulani ngeSabatha na abomthetho omdala ngeSabatha babekhumbula indaba yokudalwa kwezulu nomhlaba uyabona ke indaba yeSabatha isenza sikhumbule uNkulunkulu ngoba owadala izulu manje laba abathi singalikhumbuli izwile incwadi kade ngiyifunda kaDaniel ithi uyokhuluma ngathi kodwa uyobe guqula ikhathi nomthetho akafuni sikhumbule lolu phondo likhuluma ngalo uDaniel akasafuni sikhumbule umdali ngoba le uma sisesabatheni iSabatha liyakhumbula ukuthi wadala izulu nomhlaba lisikhumbuza lokho ukuthi sadalwa uyena konke kwadalwa uye wayesephumula ngosuku lwesikhombisa manje laba bathi abomthetho omdala babekhumbula indaba yokudalwa kwezulu nomhlaba yini embe ekutheni sikhumbula indaba yokudalwa kwezulu nomhlaba ngoba ladalwa odale indodana angithi ke manje masike sakhumbula indaba yokudalwa kwezulu nomhlaba sokhumbula umdali kanti manje bona bafuna yonke into ikukhulunywa ngendodana kungakhulunywa ngoyise ileyo nto inkinga yabo ithi 139d thina bebandla lika Jesu Kristu sikhumbulani ngesonto na impendulo thina bebandla lika Jesu Kristu ngesonto sikhumbula indaba yokusindiswa kwethu nguJesu Kristu kuyindaba yensindiso kuphela akhonulweni into kuyindaba yensindiso u139e uthi isonto lusuku lokuthokoza nokubonga kuNkulunkulu ngokusindiswa kwethu ngani na impendulo isonto lokuthokoza nokubonga kuNkulunkulu ngokusindiswa kwethu ngoba ngesonto uJesu wavuka kwabafileyo eseqedile umsebenzi wakhe wokusindisa nangoba ngesonto athumela ibandla lakhe umoya ocwebileyo iyona nto ke lesuke ikhundulwa ngesonto mabeshe ingakho kulala ekukhulunywa indaba yesindiso sathethelelwa sasindiswa akusakhulunywa lutho olunye akusafanele ukukhulunywa ngemthetho akusafanele ukukhulunywa ngalo sindiswa kuphela ithi kodwa yena uJesu kuMateyu 5:17 uthi angizili ukuzochitha ngizogcwalisa uthi kuze kudlula izulu nomhlaba akuyodlula nowodwa manje iyamphikisa iCatechism la iphikisa lo ethi ilandela yena eke sibuye konke ehlupha abantu bathwele nzima abantu angani bazosizakala isikhatha sekho Nehemiah 13:19 kwathi lapho amasanga seJerusalem eseqala ukuba mnyama seqala ukuhlwa noma sekuhalala lingakafiki iSabatha ngathi mazivalwe izivalo futhi mazingavulwa lize lidlule iSabatha
ngabeka ezinye izinceko ngeke ngisayifunda yonke na inkinga la kwelakithi la kufikele khona uShembe wafike ebona ukuthi ngehora lesithupha lisuke lishona ilanga la kaZulu la kaZulu wayesethi ukushona kwelanga liyaqala iSabatha yaqala iSabatha kodwa kwezinye indawo khona la angazi mhlambe soyithatha ngesonto elizayo isekhona isikhathi akuyithathe bahluphekile abantu uthinta indaba ebalekile mfundisi ngempela ngoba uma ngisuka la ngeCape Town njoba kuyihlobo ilanga lishona ngo8 ebusuku manje uma sizoliqala ngesikhathi sizoba nenkinga ngoba umuntu osanda kuphenduka noma umuntu ongazi uzoba abuka ilanga ashaya u6 sefundiwe umthandazo weSabatha waqedwa ngo6 athi yena hayi ngoba nanti ilanga lisekhona ngo7:45 aqala beka amabhodi selingenile thina la kaZulu iSabatha ngo7 8:45 mayicisha yena ngoba nanti ilanga seliqala ukushona phansi now ingakho ukuliqala ngenhlamvu yelanga kuzoba yingozi kakhulukazi masila eSouth Africa uma sila eSouth Africa sonke ingakho uShembe beka isikhathi 6:00 sonke siyaguqa wena ngeke ukuthi uzolinda u8 bese uthi mina ngoba ngise Cape Town iSabatha umthandazo sowufunda ngo8 fanele siufunde kanye ngo6 uma sike sawufunda sonke noma kuthiwa ilanga libalele wena azi ukuthi iSabatha selingenile 4:46 nje usuhleli usugqoka umnazaretha wakho usulinda iSabatha nezingane zakho senilinde ukuthi le6 senifunda umthandazo babebuza ngikhula amawasha ayengekho kakhulu amawasha into esemqoka kabe ayigqoko nesi beyilengisa ngelokhuzana ngamashini ozopho babuzo auntie sikhula isikhalile insimbi yezingane kwaqala ngensimbi yezingane uthi manje yathi insimbi yezingane kence ingakhali incengo ngoba ikhala ngo6 lapho bathiwa inkosi ubusuku phakama manje kence sebeyacisha ngesikhathi seziyolindela ukuyoshaya insimbi sebeyacisha ekuphakameni singakhohlwa futhi ngesikhathi iwashili ingekho kuqala izinto zayihamba ngendlela yakhona zazingeyona ifake basho njalo imvelo nje iyodwa yayimile isikhathi ngethunzi wawumzethu umuntu uyabona manje njoba ithunzi lami seliqondene nami soku12 kusho ukuthi ilanga lekhanda uzothola ekhanda isithunzi zakho lapho sesiqondana nawe ngqo bese kuba khona ithunzi akala ngalo umuntu umelibalele uma lingabalele bathi abanye wekala ngani uma lingabalele babekala ngisho nangokukhala kweyinyoni ukuthi le nyoni ikhala ngesikhathi esukuthi amahlokohloko aya ngesikhathi esukuthi imvelo yayikhuluma ishikade ngisihlobo babethu abantu akuqoqo usekhalile uphezulu komkhono manje nake iyahlupha lento yabantu benze ngathi sazalwa namawasha nani bona ngani pho cha imvelo yayikhuluma khona isihlahla ekalakazi uyabona ilanga maselithinte lapha ngiyakhumbula nje kade kufika umfana wami uthe u3 ilanga belishayile lesihlahla u3 uzokukala ngelanga njalo ngoba vele ikhathi zikalwa kanjalo ngelanga ebusika uzobuka ukuthi elasebusika ngiyakuthiwa uhambela nqa njengelanga lasebusika liyashintsha futhi ithunzi u3 wakho ushaya ngesikhathi manje asikaze sihlupheke kube khona indawo ke mfundisi ke emazweni alepheshe wathi uShembe umnazaretha bombathu ingubo emhlophe iyombatha umhlaba uzuyale ko North Pole uthi uyafika makuyisehloba lishoni likhani ubusuku nemini ilanga manje mawuthi wena ke uhambile ke subuthandile umnazaretha usufika mhlawumbe uyosebenza lapho nanti ilanga kushaya u8 9 10 11 12 lilanga elimile nje alishoni ubusuku nemini ilanga lapho makuthiwa ipartner phakathi kwehlobo lihlezi nje likhanya ubusika bakhona kunesikhathi la khona kuvele kube emnyama nje ubusuku nemini nje ayikho into ekuthiwa ubusuku ayikho into ekuthiwa imini nemini yakhona emnyama aliphumi ilanga ngenye indlela mntakaSambothi uma ngisuka la ngiya kwelinye izwe angiphathi iwash lami la
ngoba ubaba mkhulu uBombela methi ngo6 o'clock no guard isikhathi umzimba wami ohle ngaso kufuna lo 6 ngisho noma sengiyimapi ngigcine wona kuhlangane nalabo abaguqela nabaguqela siguqe kanye uma ku9 ukuthi bathi abantu bakhona hawu wena waguqa akanikuthiwa yakulona iSabatha becha kumina sokuyilona ngoba umthetho engilandelayo ulapha ula kuleli wasilapha kunjalo mfundisi hayi sibonge kwakade sihleli nabo ku Facebook noma isihlushwe network uma kukhona abanembuzo sesiyoyibona noma sifika emakhaya mhlambi network yobisingcono siyophendula nako WhatsApp makukhona ongenile siyokwazi ukuthi kuphendule ngoba ngithi ngiyazama ngiyacinga la ukuthi kuthiwani la ku Facebook kuthanda ukubanzimana mfundisi asivalelise sicela ukuthi umdali mayivumile nangeSabatha ezayo siphinde sihlangane bese usishiyela nenamba eke sivalelise nangibabuhlongwana ukuthi hayi imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele siyabonga babuhlongwana ngithi senyulence uthi imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele sivalelise inkosi mayivuma ngeSabatha ezayo sobe siyindawonye inamba engitholakala yona 060 61 31 515 060 61 31 515 umfundisi umhlongo inkosi yomsa inibusise amen mfundisi uthabo kaSambothi lo sesiphuma ngembongi inamba yami engitholakala kuyona ithi 076 054 3833 076 054 3833 kodwa musa mayivumile ngeSabatha ezayo futhi siyobuye sihlangane sisho futhi sithi sikhumbule kuphakameni siyabonga